Chinsa ni Isato chiabono botukumo chomo ligere na gukwani bonando nsia soberete asemarogoba yabono chika kindi chengo kwaligania asemesa yamangana mayenya gukumanyagati yari twabere to kwaligania kurose mambia lengentambe oyeka Chinsa chikabono chiabono marogoba litukunelia Jumatatu sariki 12 mu kinyoki ande mwaka bw'ekiri bubere na 22 na mange abereka okolekana yoseri bwango chikoko sansamuranira na gukomanya senchira yobo ikirano litokobwaterana nere kurwa sumuno wimanyiriyo igakorokwa Joshua Auta iriterane nkorokwa Vincent Onyancha. Abamenyi kurwase county ya Nyamira ni gobarure birengere byabo anene asentunde yomurai wenso kane Uhuru Kenyatta oyogo chigosoga kurwabisi ekerokewe no murai yomochole wense ya Kenya William Samuel Ruto agochigotia ni wali tukolia nkyokolengana amenye kurwase county ya Nyamira ni gobate birengi kiragere babe bakumunyura omurai wense Uhuru Kenyatta anene asali yabere kagoikirania omulike itobene kurwase county ya Nyamira Jobu Maange Noroboti urwa senchira yobwikirano. Omoteneneri bwense Uhuru Kenyatta nigo arataboke chintunda chiaya ibere chyoborai lituko lya mambi ekero omosike William Ruto aratia niguna koba omoteneneri bwense ogatano ntwaba gusangana abamenyi be county ya Nyamira linde koigwa ekibara mo inyorere naba Gusii ntomo inyore mono osogotwa omuheshimiwa Fred Matiang'i oyo abo SES yaito ya interior security ekina kike mono toko monyorera egati abamenyi ba Nyamira mbate bamba monyore asogokinia ekerengo ky'abantu babwate stima nesegi entindi arwaneti ebinyinyi bya COVID-19 nyore ebinto uru batokorera tenga kibarenge na Ruto batoreterete stima mbate metoko tokonya no nuburuiro waje twa COVID-19 batorwanirete mbaka bogasira asase itanya mira kanyenge mambo mbaitete bantu bange obwagachi bw'ekipara no gokinya ekerengo k'emitandao negati amangana baramo inyorere za kumbuka Uhuru kwa kusaidia ku develop standard gauge railway ambayo imeunda huko Eastern Bypass. Imesaidia sana, transportation imekuwa easy and affordable, and we thank him for all that he has done unto us. Also, I want to thank Mr. Uhuru Kenyatta for empowering digital movement in a new system which is governed digitally. Mbamu inaneriambia mono asokoleta omorembe na gwanchera kurua oburai gochia Ruto. Amekubali hand over powers peacefully. That is one thing that tunaona, that one is a sign of peace. Aba tuna barabuo ebe sabako na kwengurera abayigo naende kende lomugambyo likibo morembe na leta to morembe kero chikura cha 2017 mbamusabira Amayia asokora enseito ya Kenya na koreta amagenderero. Sisi kama vijana wa Nyamira tunasema Uhuru wacha aende salama, tunamwombea mema popote penye anaenda. Tunataka kumwangalia Amayia amenye buya naenda kuna kusabirani Kenya. Kenya neza wish Uhuru Kenyatta ni nice time na tunakushukuru sana kwa uongozi wako since you have been guiding us throughout these 10 years. Kurwase county ya Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Biyamono omulikito Jobu Maangi kurwase county ya Nyamira soroboti rwa senchira yobo ikiranu gotegana nere Jobu Maangi nigotokomera no mulikito Josephat Amis yogo tumanyi bunali tukiri mulyoka maiga yomugako yomokurwa ase kenyero kya Nyamisaro yogo toka sensemo ya Kenyere ime ya samete bunge yabo base gosiria obugima bwaye yobo tukubugo kirali tukire igoro ni gobone gotebe kana na bwego nige kwagerwa buna okomomera kwa marwa na kukwirete ogukwa kumugako yasekolende nka yaganire obwe nawe gubutiko imekonyara bogo kolekana roboti rwa senchira yobwikirano.
Bororo mbwe monyene eamate chana bosaigo. Akimwacha mongo ga kimwa. Nase ekenyero Kenya misaro. Imesa location ya Kenyerere, ward ya Sameta, constituency ya Bobasi ime county ya Kisii. Ase omongina Alisikerubo. Agendrete kobaga guchenera ogukwa kumugako ye. Uyu nyara kobaga gusiria obugima bwaye ase chinchira chia obututukano. Nkaira nagocha bakana numugako. Kamuganya mugaso muri matacheti nintabeti abantu baminto ngo mugakone acha bana bagore meteraiga lakini taraigana basi nkaganya tacheti gocha ugakigora mambi saa 11 ngabuka nkaenda soyo minto kama tebi ngamugako minto tachete ante yo maene tini weti yoene gukwana yako yanganga igande mukatogenda kumuri tukaenda kumuri tuko soka iga ali tuigwete ngakalireki okure nege tuyari aire nsabu ono gena chete korobere sia sabantu engabo na bante betibuna umugoyo minache tama pema kangonjo kanaiga na bachete akatunga na kujumo taro rengo ono kujumo taro yu embuka kanya yaso kotoy wakamurushio wakamubeka hoteli yale kaiwa macha kanyo ono akatiri kwa yabaka kasa mbiri jamaro kirai kasa mbiri jamaro akaimoka baswati baengo kwa wana kwena wawika kumbe nalia chiete uchipara mahate akachikokuma kubatekana n'abasani n'abamate abo balinge asenge iyo nigo batabire omugako yongwae nigasogete kurwa ase nyomba ya Chinsa ikomerebere chamambia litukolia ijuma ase boigo banyarete ko bagwakerwa esimili tukolia juma mose Chinsa echi ikomerebere chamambia ngonyale ko bagagotoka gasirete obugima bwae omubiro tabwate ngo machinde chikoro kibuno no koleteki naitire usengoti korano bokendo bwa mubwete inde kagera ko no muchoke uno kya moitete wana karate no nyuwe tabata kore dige tiringo kende nabara iruno muntu baire getanda kinyange masogoro chimunyi choka chamo songerete chinyingi muntu engeno mwana abamu kusetio kamubangu kusa na bomu bera sobtibuno muntu takweti ogaire Bono ikirero amono gusaba kurwa asabairi n'abasani bengeyo nigo baganirie abara ibanyara ko bagwesokia eri banyara ko bakweneka nga babwatesirie ngeyo ase omurobori bokoenia nyagosira nabuyo kwenekia buna inga ya yanyare ko bagotigerwa na bana batana batatu yanyare ko bagikobwatesigwa elio abana abo banyare ko babakogendera amo nechisemi nyare ko kawane familie aso buaga na simbarat segabana yete ya town tuanya bugan nyara tiga so yo kaboko e konyo mumino amunaba konyo family egini asenjerendo uyama Kuripoteria Ndizi TV kore constituency ya Bobasi ime county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi Bijamuno omurikito Josephat Hamisi asoroboti rwasenchira ejobo ikirano go tegera boigomeye county ya Kisii abarebeje kanisa anene omubisho bwe kanisa ya ACK meye county ya Kisii John Maangi ni gobono anyareka gote babuna ensemeli ya Kenya kwanza maega yokunyara konyorobo buye wabwento kuresiko gochia ensemeli ya Azimio One Kenya ni gochinga kichibona anyareka gote babuna na gotogia ensemo ya Kenya kwanza anene omurayo mochole bwense ya Kenya William Samuel Ruto aso kunyara kobwa obocholi bo mwako yega nanda basenkwa na eka ukana kurwase county ya Kisii mu bicho bube kanise yoni gate birebuna na Kenya kwanza babete bakobwa chikure cyo bwento kurwesiko na maskani ogochia asensemelia ya Azimio One Kenya obono balenga barwa ngekima aso bocholi bo mwako yo yongera libageri bakwiranira kumutakera muraisi ito omuya mochara William Samuel Ruto Amayia ekera aguchiko chaka emirimo yayo officially guchakara litiko bya ancho kabere niyo tukwana y'abakenya ngambi yamona sikobeka morembe nyuma y'obocholi na nyuma ya mahakama serwa uamusi na wanyanjago gekia bande na weka gokia bande nabo igo nigo tukubabolia bali bagenderete goserekea igoro yo abocholi ogoiga toserekea tugwata maskani ina akaba togo sika etimu eliende yarorekane nga yabwirwe
mono musike Raila Amolo Odinga nawe natakawe wesiko yaye una umurai amanene asinse eti ya Kenya amangana akolire n'amanene asinga kiya etira yagerate abandi bagosereka enjire bagosereka abondayo igo bare twarore bagukwana amangana atagwendere byase mitandao bagomochechelia Raila Amolo Odinga nje n'abarayibe kanisi nizo batebanga nawe natakawe masikani yaye ase ensame yo ale na boigo umurai wense umusikoro Kenyatta yibona guchikori wabisi maiga yogo chikotiani gukwaye ku murayo gatano William Samuel Ruto rituko lyankyo nigo bona serituko lyalero umurai wense uru Kenyatta baumera na bene ase nyomba yoborai gose State House no umurai omochoro gatano William Samuel Ruto uruka ukona kurwa sense meyo ligaira lyabereka wikirania ase uburai bwaye maiga yogo chorwa achintunde mbere na neko bakolera abakenya muri kitobene Brighton ni makore noroboti rwa senchira yowekirano nekero tutegereti chinga kingeigo ekero umurai ogatano wenze ya Kenya gochigotiani gubene ritugo lya rero ni ganyorana no murai ogosoka kurwa bisi omosike uru Kenyatta uru kaukwana ritugo lya rero ekeranyaraga konyorana na William Ruto nigobona tebiremna gose amuganiria maya Ruto ekero agochikoiro bugambi gojakira ritugo lyangyo. The very best to our next president, Dr. William Samuel Ruto, and extending to him our warmest congratulations for receiving the mandate of Kenyans to lead us as our 5th president. Waigo, Uhuru nigamubolire Ruto ekerago chikoira oborai amanyabuna tali aujokorre mirimo bali bamwakirete chigura kolenda abakenya bonsi. And so, Mr. President-elect, as you walk the path to your inauguration and beyond, you will be the president, not just for those who voted for you, but for all Kenyans. Murai bwense ogosoka na iralibaga lyabene na kwerera alianyarire kaokora ase miaka 10 anyarire gakoba murai bwense that Kenya faces. To realize the dream of equitable development, we have fostered and given impetus to the devolved system of governance. In line with the 2010 Constitution, we institutionalized devolution and forever changed the face of Kenya. Through devolution, government is now much closer to the people, with Kenya shillings 2.5 trillion transferred by the national government to the counties from 2013 to date. Asensemo YGTV amo neji radio umurai bwense ogosoka na nyaraka ukwana igetambokero eserikali ya Jubilee anyarete koira anene ekero asugeti ko asensemeli yekerero. In the world. As a digital government, we successfully transitioned from analog to digital television and radio, resulting in the country today being home to 130 TV stations, up from 14 in 2013, and 204 radio stations, up from 130 in 2013. These figures do not factor the massive expansion in the digital space that has seen many hundreds of thousands of Kenyans successfully monetize various digital communication avenues. I have immeasurable pride in having the magical tag of Made in Kenya. Godiboteri getaseni Candice TV edariane Brighton Makori. Mbiyamono muri kitobene Brighton Makori asoroboti rwa senchira yoboikira nugo tikara boiga asa mangana rengete nogo chigotiani wa kumura ibwenso mochoro gatano William Samuel Ruto ni gomo yigojora kolekana lituko lyankyo ase getikali ya Kasarani eke gotoka ase county ya Nairobi kolengana numu waziri bobulendi wemekarancha kebicho osomu waziri obotambe ni gabereka gotebuna emirobeli yonsi yabereke ikiraniwa asogotiani gokwaye William Samuel Ruto rituko lyankyo muri kito Frida Kerubo na roboti rwa senchira yobekirano.
Chinsa chinge chiatigaire ase omuraio gatano omochore Dr. William Ruto kwehererigwa obogambi ase boigo omurai bwense Uhuru Kenyatta gukora entunde ya kabere yoborai bwaye. Okwarigania ase egetigie chigosori gia Kasarani nigo byonsi biri byaganire gutumikwa chinga kichogotieni gwabikeranire. Omurai omochore William Ruto na boigo mokonyo ye Rigathi Gachagua nigo barachigotieni gwa ase ogochaka emirimo yabo bene. Gukwana no mulikyo botambe ase ewizara y'oburindi bw'imeno bobwatani bwe serikali enene Karanja Kibicho nigo aerera ali ikiranire ase omoyegoyo. Other than that, we are happy that the Assumption of Office Committee has been able to marshal this scale of preparedness within 7 days, and we are hopeful that we will have a very colorful ceremony tomorrow. So that's it. We are ready and happy. We have some space in the arena which will accommodate overflow of 20,000. Abakenya chiribu emerongo etano no monigo barachigwikirana ase egetigia Kasarani kurigereria omoroberi oyo. 60,000 people here. The 60,000 people require no invitation cards. It's open to the public. However, at the main dais, like I said, we have 2,500 slots that we will be inviting the VIPs. Egetie kyo nigo kera igoru Chinsa ikomi cha mambia asebo igoge koraga ensa emo emerangu erasiekwe elio omorobelio yogo chaka bene. Obolendi nigo bubekire ase ekerengo ke igoro mono ase abanyanyimbo chiribu ikomi babangirwe emeremo ao. Abarai be Chinse cheisiko gwetania emerongevere nigo bago chigwikirana ase omoyegoyo. Egati yabo batano no mokorwa Afrika ya mocha. Omorai bwense ya Tanzania Suluhu Hassan, omurai bwense ya Uganda Yoweri Museveni, omurai bwense ya Burundi Evariste Ndayishimiye, omurai bwense ya Rwanda Paul Kagame, na boigo omurai bwense o South Sudan Salva Kiir nigo baraikerane bene korigereria okwerera nigo kubugambi kurwa ase serikali egosoka gochia ase serikali enya ya Kenya kwanza. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbiamono umulikyo ito bene Frida Kerubo hasorobotirwa senchira yoboye keranu gotigana nere Frida Kerubo ekiombe keli chiko aiga Kenya Law Society of Kenya LSK ligobono kyambuli mura yomo chore William Samuel Ruto kone kibune kerago chiko service nkonyaraga kurwani obukurume kolengana n'umutinini bwe kyombe kyomanyekanite buna Eric Thehure nigatebere buna obukurume nigoboyerensi ya Kenya kwirana maga anana sensemelia ya magenderero. We urge the incoming administration to make a commitment to support and lead the fight against corruption and illicit financial flows, and make a pledge not to use the investigative arms, the independent constitutional commissions, in the discharge of their mandate, and to pledge to enforce a policy of non-interference. Na umukonyi bumu governor se county ya Kakamega kolengana neli chiko oyubono bete kago chorwe likonyara kubwatirana amono mu governor we county yo nigobono mukonyi yo abere kaweso kena gote abuna eretali mukonyi kolendere no mu governor oliba kubwatirana no mu governor mu chore ase county yo ya Kakamega kolengana yubusavula oyubono obete ka kubwatirana no mu governor mu chore we county yo asokoli kichukura che county ya Kakamega nigate bire buna ntare tayari gochiwa na nomo governor we county ya serikali yuanyara kwa gatalikia yagiyokuru oburai ase county ya Kakamega igatuguterere chinkwana asokuru kubuna omokonyo mu governor ase kolenda gotebere no mu governor we county ya Kakamega. Tulifanya kazi nguvu kwa nguvu, tuligawana kazi, na hivyo mimi nina watu wangu, lazima watu wangu wafaidike kwa serikali. Baraza na watu wake lazima wafaidike kwa serikali. So hii mkate ni mkate moja, lakini tutakula wote kwa kulingana na ile mkataba tulipatia Registrar of Political Parties. Penye baraza anachukua waziri, mimi nachukua chief officer. Penye baraza anachukua chief officer, mimi nachukua waziri. Serikali itakuwa moja, na hivyo ndio tumekubaliana tutaunda serikali moja. Mimi si maneno ya kuvuruga. Mkataba ni mkataba. Mnakubaliana mkataba ni mkataba, na ni mkataba ya miaka 5. Tukifanya kazi vizuri watu watatuchagua 2027.
ni kazi, nataka huduma kwa watu. Ile clip yenye kwa mtandao ile na trend sasa ni clip ya kitambo vile nilikuwa nawaambia watu wangu tuna nusu mkate. Unajua ukishakuwa mjumbe miaka 2 lazima uexplainie watu. Wewe unaenda huko unaenda kufanya nini iko hapo. Hiyo ni clip ya kitambo. Na hiyo clip niliongelea Malava. Haya bono ni gago chalitukiri mulyo kama ega ya yubu savula kwe murungania sogote buna asobo chorwa bete bokore ni gabetere tukukoso asensemeli azimio korengana na savula ni gagote ya buna chikambeni cha yasoko bwata ni omobwa azimio one Kenya niko yarenge nchire yemo yokubetere rwa korende ganga ya yenene niko yarenge kumobwatsi ya William Samuel Ruto asobo chori hibu mwako yoiga nabo ni gagote basobo chorwa bete bogoeta ni go ere amoni chia county cha Ichebenge chiabete Gusii kwa abwase ensemeli yokorusie bango ya bete ge kumubetereria ase kotaga kumwaka ni chibesa echibono atabete kagutumia kolengana safula niga mochire nsemo yebango nabayigo komochia bali bamubetereti koso asensemo ya azimio aseganga ya yenene nokubwatsia omurayo mochole bwense William Samuel Ruto. 2017 baada ya uchaguzi mimi nikaingia mrengo ya William Samoei Ruto kama jirani. Kwanza kusupport yeye awe rais wa Jamhuri ya Kenya. My friend, ile nilipitia Mwenyezi Mungu ndiye anajua. Nilishikwa saa 8 usiku kwa nyumba yangu. Bibi akashikwa saa 10 usiku kwa nyumba nyingine. Bibi mwingine naye akashikwa, mimi nilishikwa kwa hoteli. Bibi naye akashikwa kwa nyumba nyingine saa 11 asubuhi. Wote tunawekwa cell. Tunaambiwa tumeiba shilingi 1.5 billion ya serikali. Naambia leteni ushahidi. Tukaenda kotini. Hakuna chochote. Nikaambiwa na mtu ya DCI, wewe toka kambi ya Ruto na sitakusamea. Nikaambia basi muniue basi. Muniue. Nimepitia tabu. Na mimi naeleza Mheshimiwa William Samoei Ruto, usiwe na chuki na Mkenya yeyote mwenye hakusupport. Wewe endesha serikali bila chuki. Weka maombi mbele. Weka kanisa mbele. Unganisha Wakenya wote. Yale yalitendeka DCI kutumiwa vibaya, kuanzia leo iache. Kila kiongozi aache hiyo. KRA wakaniwekea ushuru ya shilingi 2.5 bilioni. Nilipe 0.5 bilioni ushuru. Mimi tu nimepitia. Mimi nikaenda kusupport hiyo kambi nyingine. Nilikuwa na support bila roho moja. Nilikuwa na shurutishwa kwenda kusupport hiyo kambi nyingine. Kabisa nawaeleza ukweli. Lakini mimi nikasema waacha nivumilie. Haya yote yataisha. Mtu ashike bibi yako, sir. Wewe mwenyewe, sir. Bibi mwingine, sir. Nani atalipa bond hiyo? Na nyinyi wote mko ndani. Si mmoja atakana baki nje ndio aende kwa banka atafute pesa alipe bond. Wakafunga account zangu zote. Wakafikiria mtoto wa pasta ataumia. Mimi ndio huyu hapa deputy governor. Nyinyi watu wa DCI, shame on you. Na umwaziri w'ichisemi Professor George Magoha uyo chikorwabi simaiga yentunde yabono gochiko butuka niga bodru muwaziri muyora chiko service inse ya serikali ya William Samoei Ruto kone kibunango sirale kendege kumi omurubiryo CBC kolengana na Magoha niga tebiro mubuna omurubiryo CBC ni gobwata mange na mayogo chia saba Kenya asa tebiro bune serikali nigo yabage kobeka chebese chinyinga soko ne kibunu omurubiryo nkonyarale osenkonyarole kogo ikiranigwa nigo chinga kecha bodru muwaziri mora chiko service aina kibuna chibeza chintanga ninkonyara chire chikurwegwa gochi asibali bale goikerania ubwaga chiwe birasi bya CBC kolengana nsemo ya junior secondary Magwani gatuguterera ngana buna boroki gwamba chigotuma chiskuru cyale koru asibale azikorenda tebiro muiboli nabwato bosibole oboko muiro mwana esukuru ende yonsi aseganga yogo chikoikerania junior secondary ana asumurubiryo o CBC maboygo Magwa ni gamentira sogote yabuna asenga kiabirabisi inse yomurai bwensokane urumuge Kenyatta obereka gwekerania mange anasensemo yejisemi igaboliri omurayo mochole bwense William Ruto kone kibunango cyale gosira boygo omurobiryo CBC ekarago chigosoa abisi. The incoming CS ensure that once the exchequer is open, we should pay the contractors very quickly without any further delay, because these classrooms have been constructed at a reasonably
good price of 788,200. Otherwise, all is well, and I think there's not much else to say. I've addressed this issue more than 20 times. And if you like, you can listen to what I'm telling you. If you like, you can close your ears. And what I said is this. I was first appointed by His Excellency the President, the outgoing President, to be chairman of Kenya National Examination Council. And therefore I have been at the helm of the examinations in this country for the past, I think, 6 years continuously. So this notion that young children are going to go to boarding schools or far away is not true. It is already happening. That is point number one. Point number two, once the new government comes, it may be in its wisdom to tweak and do certain things. That's not now my business. Are we together? For example, if they were to say that, okay, let CBC be only in day schools, or as long as CBC is there, because my main concern has been that leave CBC alone, because in my considered opinion, it has brought the children back to their parents. There is a conversation between the parents and the children, and that is going to have a very big impact on the way the children behave in future. So I hope nobody will ask me this question again. Na boigo etureti yabagaka kurwasegesa kukyaba bukusu kurwasa orugongoro Western Kenya nigo bono banyarire kuakira abakenya bonsi mbiyana so kunyara gukorobo choli bomurembe aso mwako yego bukiri bubere na 22 kolengana nabagaka buwa kurwasezo setureti yabagaka nigo batebire buno bocholi uni kubwa kolekanete asenchira erengija ase wa motogiri umurayo mocholi bwense ya Kenya William Samoei Ruto nagote yabuna mbacho kubwatira nere anene asobo bwaye asorogongoro Western Kenya chinga kiechinigo babere bakumwakira mbiya omwameriliyo ya William Samoei Ruto kurwasekia makalika ODM mwana kurwasa omuli bwa Azimio 1 Kenya anasogo itabira na okona chakuo ekigambero maiga yaboro kwameriliyo bocholi bumwakoyo. Elders, tungependa kuwashukuru wananchi wa Kenya na wabukusu kwa jumla kwa kupiga kura zao kwa amani. Na tunawaomba waendelee kuweka amani wakati huu. Neno la pili, tungependa kumshukuru Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto kwa yeye kushinda kura ambaye ilipigwa tarehe 9 mwezi wa August 2022, na tena ule uamuzi ambao ulitolewa na koti kumpatia huo ushindi. Na huo ushindi umekuja na umefanya nchi imetulia. Na imetulia kwa sababu wana Kenya hawataki vita tena. Tena tunashukuru Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa kuweza kukubali yale matokeo yalitokea ambayo koti ilitoa kwa mshindi ni His Excellency William Samoei Ruto. Na kama wabukusu tunampa heko na kupledge support yetu kwa president ambaye amekuja, kwa sababu jambo kubwa ya kanzo ya wabukusu ni ya kwamba tunafanya kazi na serikali ambayo ipo. Na kolengana nobocholi se abonogori bechi bunge chonsibire bunge liye nene boigine bunge ye senator wono maiga ye senator komocharo yo kabiro mo governor we county ya Kilifi Amason Kingi buno monogori we bunge ye senate ni gabono ise aberga kurenkwana yaye kolengana nomugaka Kingi ni gateruna omwana yoberga kurobo koribwaye asinchira au kurwalengo moke asaboiganya rega ko volume mwana ye Amason Cheva koene kibunango chera kurobo konyi gochi asensemo yabamenyi bensemo ya Kilifi naboiga sobwagale kurobo koribwaye wanchiria konde wense gotayo gochi ase abakenya bonsi. Yangu ni shukurani kubwa sana mtoto wangu kupata kazi hiyo ya serikali. Na furaha na Mungu amrehemu azidi kuendelea. Na yule aliyempatia hiyo kibarua pia naye Mungu amsaidie azidi kwenda mbele. Siku zijazo nimsikie amesimama kura za uraji.
Na ababunge kurwa sensemo ya Azimio 1 Kenya au bana bara obisini goba muboli murayo mochole bwense ya Kenya William Samoei Ruto maiga yogo chigotiani gukwa yeli tukolia nkyo kone kibuna ngo abwatani yare aba Kenya bonse omubunge ogundanyi osomo bungo pia ogundanyi kurwa se constituency ya Uguncha nigabaka okwana na abamenyi bense mejo anasanyaraga kubolia aba Kenya kora ryomurembe asabaga agani murayo mochole bwense ya Kenya William Samoei Ruto go urobo korri bwaje gwanchiri ya konde wensi gotayo. Presently split into nearly two halves, can come together for the sake of the Republic and for the good of his presidency. So far, the sentiments being expressed by his closest associates inspire neither hope nor confidence. The choice again is his. And finally, 12. Going forward, and at any one given time, I, alongside like-minded MPs, including the Honorable Yaido Kelo here, even if we eventually remain a minority of one member, we will stand on principle and play the role that the people of Kenya have given us as a parliament. And that is providing a robust check on the executive. We will play that role faithfully, diligently, and without fear or favor. Na sichinga kichiboy goni garokane komochia omurayo mochole bwense William Samoei Ruto anene aso watana na chinyomba choburaria anene aso kumulekero mujega boli tukolia nkira chokolekana korwa ase getikali ya Kasarani imeye county ya Nairobi kolengana na Opio Ndanyi nigatebire buna chinyomba choburari chionsi ncyaboneteka wali bagali ya bene aso konyara koirukia na kumulekero mujegora chokolekana ase getikali ya Kasarani ekero rutago chigotiani go chikobomura bwenso gatano kolengana nere ni government rebunekera guchukuiranira ebikaro bye bunge mbachiko gikere na gukwanengane yo anene mage chiombo chuburari chonse otancherwa konyara koirukia omoyogo juboli tukolyankyo korwa sensemelia ya Kasarani. As I have said again, and you've seen the statement, the telltale signs are really worrying. We are beginning on a very wrong footing. As you can see, even the media are now being censored. Even having access to a public function which is financed by taxpayers' money, such as a swearing-in ceremony, is not being made possible to our local media. This should tell you that we could be having tough times ahead. But Kenyans must rest assured that we, the like-minded members of Parliament, who have sworn to defend and uphold the Constitution of the Republic of Kenya, will do whatever it takes to protect and defend fiercely the interests of the public. Na boigomo governor we county ya Siaya James Orengo ni kubona mochirike kambiro anaso gutumeka chinkwana goteba stadi chindonge maiga ya worukubu ase ukwamereria oboshori bo mwako yekolengana na Orengo ni gatebere bunensemo ya Azimio na weneta kwe wesiko ya na boigo kubolie kambiro haso gutumeka chinkwana chiogo checheria ase ragote ya buna Azimio tere wesiko yabo no nyamaiga yekina kiabo gotuguterwa arasko ndaga niresko Ochia sabara ibonsi kurwa sensemelia Azimio 1 Kenya. The judgment that they rendered, and I want to say this without fear or contradiction, was not a judicial judgment. The literature contained in that judgment was not judicial literature. That was a political track. It was meant to serve a purpose which has nothing to do with the law. The person who wrote that judgment has done a great injustice to the rule of law. Judges speak in words that are measured, that are tempered, so that even the loser in a court of law
feels that justice has been done. Mwichumu ligere bono nyirani kogendete kotengera Ndizi TV obonsubo mugusigendera gotobwati goterensemelia mtandao semu ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigensemelia YouTube na bote nobuna Ndizi TV News goikaraga mutata kogenda mutumokomoke boigo nkoiruki wekensemende studio B ekeroto kumira na Victor Bangi anyara gotumanya mange hanene korwa sensemelia ye chigosori nkoira nanda sege kekerobosio maiga yokonyora chigosori toska kendra gotengera Ndizi TV obonsu bumugusi. Bono mwanchu mulio Ndizi TV chinga kingo kwaligania semesa ichigosori aiga no bwansu bumugusi ngoma nyingana lyagendaire gukoleka kurwase ebiti byaito bakonduka Sultan Eliane Victor Obangi bogabo lero elitkulia lero ebiti au gose ebiti asensemelia na kuru nigo bya bitanse sechisugosori chichisukuru kurende ninchigo kumanyayu tiyankomanyi ayakorekanete kurwase elitkulia igoro na elitkulia Jumamosi ase ligi ya Nyanza Regional League ya betetense ensemo ya zone A abwa sebiti au imerioro gongorwa Gusii chigosori au chia gosoretigwe egati ye chigosori echo ngamo na muruga abubaba ikorete Kisii Industrial chigolibere ase enoti neri tukoria Jumamosi abwase ekimiano egati ya Getembe Street Boys amo na Riamoni ya tuguteretware agosigia sugetigo mutwe goika lituko lirachikobe kwa bono ekimiano ekigo chikoirana litukoria Jumapili litukoria igoro ebiti au nigo byalenge molero ne chikosori au Small Simba bakabaikora The Pirates chigolibere ase noti ichuni combined bakabaka iberase noti Global Connection chinga kibo machoge borabu bachite makaliye golia emo ase emo chinga kibalika gosoria ne timu eri ya Gucha Youth. Ngoiro ka asensemo ye chigosori chie secondary ose chie school chie secondary chiobono chi finals chia egose asensemeli yense ya Kenya nyoranga chigosori echinigo chia chaka kurwa se zonals oikabono chia litkulia rero che kansensemo ya nationals etimu ya Wiyeta kurwa se county ya Trans Nzoia ase constituency ya Cherangani team ose eskuru yemanyetebun makanetebuna Wiyeta Girls abo abanyangongo bo mupira bo mogoro ase ensi ya Kenya ase chi finali cha gosori wa litkolia rero boigo timu ya Ebwali Boys na abanyangongo maiga yoko baikora The Highways jigo egolia ya emo ase enoti omwalimu wosomworokia o we timu ya Ebwali na kwa na balikia mangana litkolia rero naralia egose mwakora koyane kinga ngo ikora muri Ebwali High School na goita chitimu wetani eli chiribu komi che school che secondary kwane kingango ira muri obunyangongo bwa omopiro yo. Kila wakati wa likizo wamekuwa shuleni, wamekuwa wakifanya mazoezi, hata msimu wa kura wamekuwa wakifanya mazoezi, wakikula vyakula vidogo vidogo ambavyo nawapea, na nasema wamefanya kazi kuntu sana. Mungu ni mkuu. Tuangalie Arusha. Anapokeza pale